Hej klinci, bok! Jeste li gledali možda crtić o Tarzanu? Ili možda igrani film? Ako jeste, brzo dignite ruke oni koji su gledali. Dobro, sad smo se prisjetili junaka džungle Tarzana. Ali danas nas on ne zanima. Danas nas zanima njegov najbolji prijatelj. Jel znate tko je to? Tako je, to je simpatična čita, zapravo čimpanza koja je osvojila gledatelje diljem svijeta. A mi ćemo danas upoznati neke njezine rođake. Idemo! Evo nas klinci, danas se družimo sa čimpanzama. Igor i ja daćemo sve od sebe da vam predstavimo ove nevjerojatno simpatične životinje. Igore, možeš li mi prvo predstaviti koga imamo ovdje? Pa ovako, mi u našoj nastavbi u zoološkom vrtu imamo 5 čimpanzi. To su 2 mužjaka i 3 ženke. Mužjaci se zovu Boris i King, dok su ženke Džuba, ona je najstarija, ona je mama, Sara i Megi. Megi je najmlađa, ona je ova najrazigranija. Točno, Megi je najmlađa, on ima 7 godina i nju ćete sigurno prepoznati po tome što uvijek trči po nastambi, skače i ne možete ju zamijeniti za neko drugo. Čimpanze su zapravo glavni junaci Zagrebačkog zoološkog vrta i omiljene su životinje. Društvene su, igraju se, skaču. Možeš li nam malo pričati kako izgleda njihov dan? Pa, čimpanze jesu vrlo društvene životinje. Možemo reći da su one najčovjelitije od tih čovjekolikih majmuna. Vrlo su slične ljudima i vrlo se vole družiti jedne s drugim. Tako da u njihovoj komunikaciji postoji puno izraza lica, znači gesta nekakvih. Oni se znaju smijati, treba prepoznati njihove pokrete, je li to nekakva agresija ili prijateljstvo. Tako, na primjer, ako čimpanza digne ruku u zrak ili udara rukama o tlo, to je nekakav znak agresije. Isto znači tako, nešto joj se ne sviđa. Nešto joj se ne sviđa. Puno je tu pokreta, kao i kod ljudi, mi komuniciramo na različite načine, tako isto i čimpanze. Neverbalna komunikacija. Tako. Da. Čimpanze slove kao jedna od najpametnijih životinja, vrlo su podobne za treninge razne, koriste se alatima, koriste se alatima i u lovu. Možeš li nam malo detaljnije objasniti ili dati neke primjere? Čimpanze su vrlo inteligentne životinje, one se koriste raznim oruđem i čak izrađuju to svoje oruđe. U prirodi oni najčešće koriste nekakve male grančice, štapiće i slično, čime pokušavaju dohvatiti mrave ili termite u nekakvom trulom stablu. Koriste kamenje kako bi razbili sjemenke, tako da vrlo su pametne, koriste te svoje naučene nekakve sposobnosti, a osim toga u zoološkim vrtovima mogu se trenirati, ali moramo spomenuti da taj trening nije za nekakvu predstavu, već je taj trening isključivo kako bismo i lakše nekakav veterinarski pregled izveli. Tako, na primjer, naši čimpanze znaju kada im se pokaže na prsa, one se priljube uz ogradu kako bi veterinar mogao poslušati pluća ili da pokažu ruke kako bi se mogli odrezati nokti i sl. Dakle, postoji trening, ali isključivo u medicinske svrhe. Tako je. Sad kad smo se već dotaknuli alata koje koriste u lovu, ali mi možeš reći što jedu čovjekoliki majmuni? U prirodi je ta prehrana raznolika, tako i ovdje u zoološkom vrtu imaju raznoliku prehranu. To može biti od raznog voća i povrća do raznih sjemenki, orašastih plodova, ali jedu i kuhanu rižu, mljeveno meso, jaja, čak nekad dobivaju i crni čaj za popiti. I u tom slučaju timaritelj u šalici doda taj čaj, oni ga popiju iz šalice i vrate uredno šalicu timaritelju. Super, još samo fali da operu suđe. Točno. Čimpanze su vrlo spretne, evo vidimo da skaču, veru se po špagama, po drvima, pravi su penjači. Da, čimpanze su vrlo jake životinje. Mužjak čimpanze je otprilike 5 puta jači od odraslog čovjeka. Što znači da one bez problema mogu skakati po drveću, po stablima, jakim rukama se mogu držati za grane bez da padnu, to nije nikakav napor, ali stvar u tome da one znači provode vrijeme jedući voće na drveću, sjedeći, rade gnijezda na drveću, ali kada se kreću u skupinama, onda se kreću po tlu.
Znači kada putuju, kreću se po tlu. Čimpanzi su čovjekoliki majmuni. Nas zanima koliko oni mogu težiti i koliko visoko mogu narasti. Pa odrasli mužjak čimpanze kada se uspravi, znači na stražnje noge, on može biti visoki oko 170 cm, a težine može biti do 60 kg, tako da to je dosta. Njihova nastamba izgleda kao dječji park. Imamo puno guma, špaga koje vise. Zbog čega sve to? Pa njihova nastamba je vrlo bogato ukrašena sa raznim aktivnostima, budući da čimpanze u prirodi žive u nekakvim tropskim kišnim šumama, gdje ima puno lijana, raznih drveća i tako. Njima je potrebno u nastambi dosta toga kako bi mogli biti zaigrani, kako bi imali dovoljno aktivnosti i kako bi mogli, znači, skakati sa jednog stabla na drugo, kao što vidimo kod, na primjeru Megi. Možemo možda neku aktivnost izdvojiti koja im je najdraža, što najviše vole raditi? Pa, kada je lijepo sunčano vrijeme, vole se sunčati, kao i mi ljudi. Vole skakati po gumama, igrati se sa konopima koji vise sa nastambe, tako da vole biti aktivni. Čimpanze su vrlo društvene životinje, često žive u skupinama. Imaju li oni nekakvu određenu hijerarhiju, da li postoji glavna čimpanza? Pa da, grupe čimpanzi mogu se sastojati i do 50 čimpanzi u jednoj grupi, makar te grupe se znaju razdvajati nekoliko puta, nisu uvijek zajedno. Glavni u skupini je mužjak, tako da glavni najjači mužjak, on će odlučivati, on će predvoditi grupu i on će biti zaslužan za sve planove. Nešto kao Branko kod Smeđih kapucina. Da li je tu Boris ili kako si rekao? Pa ovdje je Đuba, ženka, ona je najstarija, ona je glavna, i Boris koji je mužjak, dakle najstariji. Prijeti li čimpanzama nekakva opasnost u prirodi? Da, one u prirodi nisu potpuno sigurne i najviše ih ugrožavaju ljudi. Ljudi svojim aktivnostima uništavaju šume, sjeku šume, uništavaju njihova staništa i oni više nemaju prostora za život. Osim toga, dosta ih ugrožava i lov, jer se njihovo meso u nekim krajevima nudi kao poslastica, tako da ljudi su, možemo reći, najveći uzrok njihove ugroženosti. Ljudi, uništavate im domove. Pročitao sam negdje kako čimpanze zapravo vrše jednu veliku ulogu u pomlađivanju šuma. Iako ih ljudi ruše, zapravo one opet imaju nekakvu svoju ulogu gdje pomlađuju te šume. Možeš li nam malo detaljnije objasniti za naše klince kako to čine? Pa oni imaju važnu ulogu u pomlađivanju šuma, baš zbog toga što oni dosta se hrane voćem, plodovima raznim. Oni kada pojedu taj plod često putuju na velike udaljenosti i nuždu vrše negdje drugdje, tako da iza njih ostaju sjemenke tih plodova koje mogu niknuti i izrasti, dakle, novo stablo ili biljku. Pa to je sjajno. Je. Hvala ti, Igore, puno smo saznali o našim čimpanzama. Nema na čemu. Iako bih se s ovim veselim društvom mogao družiti cijeli dan, vrijeme je da polako krenem. A vi, djeco, ako ste mislili da nakon crtića i filmova znate sve o njima, nadam se da smo vam ipak danas rekli nešto novo. Vidimo se, bok!